Stata Yataya Putana You'll be in the time to me Yata Yabaloye Nakoti Ilepe Loanya Ine Losu Kekinepe Mo tu ba mu tobu de ke jeni me wela mas to chiru chisi lui da malu ko Zechariah sa du khu sa te pele te sigelo so ke yo ata suwe patabu yo possible na lan so pan suwe pada petisu la akoti to do pasai so wa tu pa le ke ye pa le ta ple sa ke le Lata lai o kaduri ba yo ata sui suwa yo ata eta kui yo ata kui ke yo ata suta mo ta pata sa ke tida we do sui ke to ke pro malut go sa klita le la to pu do li so si te sa do ke he ba pa ke di ku ti pa ta pata sa pa ke do to ato le yo abo mi ta ku so go ke tini masa ke poeta ba ta Pues si poco po du tadu po tau popo o so leke pimatami la laksa kwa ke pa sa sui ke pa malusi tue oba malusi se oba kodo tabe tatu kita kila sa yo apu tebu I ko ke tira we masala sui pa le krisa mi ko ke pa yo age amen Zechariah sadu khu sabuta politisi tagi mo pa le ke kaklo study Bible ne no si wera le tati lenya ko ba twedo le ka luiso sabute pedle ho le ka luiso o da kati le alue dir palo leta do chia da ka ne tamalu di to ta ka di ku to so you shula kotali o so you shidi da me pal di ta ado lo ka ba ta di ku to le Tala takapota so takamota ita ba kutali ine lo sabu kui palita sije lo life application Bible ne hidikata gi kimi lo termiane vision of the four chariots lo akobya kate luika lui so sabu tabele ho Zechariah's chariots words of encouragement command to crown Joshua no so Zechariah atakato hegi heba do tamalu le taka kuto so you shu le kutalu ine lo Bible knowledge commentary ane heriha tagi mo pa the four chariots sabuta pedle ko then no paloeda the descriptions of the vision akopiane de tati Mata pa plato sabuta pedlui do kakone the explanation of the vision weta ti bata de plato agreed pa do ta tagi chimitemione mera the symbolic act concluding the vision no away ta hidu hite le apa plato kiwe ta ti ne sabu kwibelete seizure no paloe kadu one the symbolic crowning akobiane ne ta dikuto kotelu no akobiane ne ado atene no chimitemione ne kakone the prophetic message no we ta kato sabu to see cheap a little sita that rasione a visible memorial no tale negatino toke ta tile negatino toke sabu to see lui do rasi khadu one in mera universal significance or kopya takamata lotu loso le tabati kelen no we sabu to see ine la poele amalu to ko ne pamata ge mo padi me le ha we wo ko bi ko kopyo ne le ka ha lui so ne le we wo ta le
ko bi de apui ne lo yo hi di po kameto akwe ne ta ka di ku to so you shule kutli no tala ta ka po do ka sa yo a hi ne no awe adi po jene ne kameto we da I ne lo awe ne metagi mo poa do takali tuone pe sabut sita lo sabut sita ne siweda do awe da kamato yo anu so awe ne so you shune no le mata di ku to le kutli ne no awe ne kamato yo anu so do ko do ta la kapo do ka sino do sinyo ta le alop so poco do ka keto palita adule alop so poco do ta kuta po ata di kuta ni ko wele kimi abuselo no ta kuta po do ko ta di kuta ta we ne lo so da ta di kuta ta kimi abusene ta kuta po ko to we da I ne lo ta ka to le nya ne ta na ta ne we wo ho ta du ne no ta du de pa ko to le ho ko do te binya do ta le ane se ne u lo ta do le ho ko do te binya ne ko we wo ta lo ku ko yua hi kama to ko pyo ne wa lu ta do we ne ka ba ta ku to le ko te li do we da kama yua hi kama to we da I ne lo kama to we ka sa yua hi I ne lo Tamalut tatmione ne wo tu waki kathili kasetubo hetosi awayone ne sabutta patlui lo kathi wo ne away paplato dale bloodshed no away tadi tayara taga tu so kathi tu ne paplata death and famine ko tatita pada tata wilodo kati awa ne paplato dale taman victory do kati asipo ne awe paplato da kati kisipo ne paplato dale pestilence and plagues no akopyo ne tasati tatru do akopyo ne ta sinyo de pa no awe sene kehem bata I ne lo two bronze mountain where there are righteous divine judgment against sin in the law. Away get to the accordion in the Caserto bone, no away any Caserto any two mountain righteous divine judgment against sin in the law. That's in your tall toda that they buy in the law. Away sabot but a little law. Do ye kleto ye kleto ka do ye do ye kwata do kwa le kha lu so heto le ka se kiple ka su pu do ka se tapa me ka se to bolo ka se kiple ne away me a righteous divine judgment against sin in it lo away no ka se to bolo do le kha ko ti su o do ka ti water pa le kha do le ka kiso to so ne o do kati tu kati wo ne ta ga tu ga so ta di ta ya no ta ma ti ma wo le ka tu ne we me da ta ti ta po do le ka ta so to so ne o do kati wa we ne o do ta ma ne wa le di ta de ko ma ne ta ko no do le ka lu so to so ne o we do kati ki si po le aleta klilo kati sipo ni o pestilence and famines no akopya mi misate ni yani potida takota ke dukha this kanje ajila 25 millions to 30 millions of people but it's refugee camps no the le ta suta sa ta auto ta kuto ta kato hito hoto ta ni sa jane patema suni de khoi suni pale ma to no le refugee camps as bro meu o at bro akuda ne ta kota khedi de pare no away there le pestilence and place no ta ti ta tro de pa ko we da I ne lo we ne me ta malu te lo ta malu chi ne yo ta we wo hokudo ta binya ne we ka sa yo ata ni
qua lo ta we tu wa so no si ti te ko no ka te tu wa ne le kali so te ko do ka te si po ne le kali ti te ko ne lo kali so te ko ne not do ne we pa da Babylon do le kali ti te ko ne we ne mi Egypt e ku pitu ine lo awe ne yua ta we wo hokodo bi do ka te tu wa ne le kali so awe ne ta tu si ne ta ti de ta wa ta man le kali so te ko do ka te si po kisipo ne le kali ti te ko ne awe ne me ra le Egypt e ku pitu te ko ine lo awe ne me tamaluchi sabu je pe le ko ne no do kali te ga sisa sibaya awe me muko ta luiga awe ka te lui so ne muko ta luiga le ha to le sa te lo ko do binya ka sa me nya lo ta do ka te tu te pa ne le we su ko le kali so te ko no do ne we te da le Babylon do ka te wa te pa ne le po ki su Babylon no do ka te ki si po te pa ne le we su ko kali ti te ko lo kali ti te ko ne te da le Egypt te ko lo do ka te leta klita pa ne leta we do ki we di to ka le ha we wo ta le ti ko do binya a ko bione ka te leta clean ne awe ta di ta ya ta ti ta po no ta ha wo ta ti te to ye ne leta clear ti ko bi de do awe da si we leto do ha we wo le ti ko do binya te ke awe te le we wo le ti ko do binya lo ke ta di ta ya no ta wi lo du se ne ma ta le ho ko do te binya lo do ko to we su ya do ka tu ta do ya do si da ko awe te le to su ko le kali so ta pa ne ma mi to ke li ya ta le ko le kali so puli ko bione po le su kali so ne su Babylon de ko jene no awe se le chi da awe te pa ne ka ba ta ma tu ple to ke ori ne lo we ne me ta ma lo chimi te mi lo ta ma lo ta mi te mi ne ku ko te lu yu shu po li ta du ne ka ba ta di ku to le ko te li ta la ta ka po ta su ta ka mo no di ne sa je ne no de po ma to li hi yua we ne de yua ta li hi nya bu ne ka sa yua ka ma to ta de po ta me to no ta po to ta to de pa ka sa yua ka ma to we ne lo asabu kui patile te si chi lo do yua kli ba ya do si we da hi ne pa le ke ku kla we ne le kaliti kaliso de kone kama mu to ke ta ne no aku da ne le kaliti de kone pa le amerika ku kla le sokil de do so to bia do so da ya le he to le babulo do hene le mutini ko le ni da le so spane ya apokwa so yusia hibu do hine se do tu do te ko te lu ta pa de awe ni le babulo le ta so me ke ku pu ne awe ne ka di o to se tu do pa ka di o to ko te lu de ku ko te lu le pa li ta a ko so you dad so you sada apokwa so you shu do ka tu ta do o do si ta ti mu go mu yo cde do si we da kwa pa ka nyole ami meta di potega do ka meto le alo da we tapu do ka ma to yo atali hi lo aku ta ne le ta ku to kutali ko bio ne le palita andu no le ko bio ne yo tabu to ba to pu ne yo ke po no di potega ne yo po ka nyo ne ko o to do ka ma to we da yua ta li hi ine lo we tamalo tami timi lo tamalo lumi timi ane ma to yua anu aso ludo sinyo la kapo ine lo awe ne kadu o to da yua anu aso ka sinyo poteta do kadu o to ta huta po ne no
ကိုတော့တာလူတို့ဖွေးတို့တော့ကစညောတော့တာလာတာကပေါ်အင်းနေလောမာထောရွာအနုအစောလူတို့စညောလာကပေါ်စဘတ်စီတဘလေတစီဂျနေလောအဝဲနေအဒီဖို့တကနေနေအဝဲနာကမထောရွာနုစောတော့ကိုတော့လာကပေါ်တော့ကစညောတော့စညောတာလေအလောပစိုးဖို့ကိုတော့ကကဲတော့ပွာလီတာအဒူလေအလောပစိုးဖို့ကိုတော့တာခုတာဖို့အတာဒီကူတာနေကိုဝဲလေခီမီအဘဆလာအခုတည်းတာကူတာဖို့တာဒီကူထောတာနော်ပွာကညောနေနေအခုပြကတိဝဲလေ the age of wisdom နော်အဝဲနေ Stephen Covey နဲ့အဝဲတဲလာလေအခဲနေပေါ်လေ age of knowledge IT နဲ့နော်တာကူတေတာတင်ညာလက်ချစ်စောနေပကဲတာကူတာဆ wisdom the age of wisdom နဲ့အဝဲကဲဟဲတူဝဲတာနော်intellectual circuit mi vida oeketia the age of wisdom kasinyota ta dukuta ni de ko wele kimi abuselo do kutali te pane ko le so khili do so to bia do so daya do son paya pokwa so khita pa awo le no tino tokita awo le yo atali hilo do away palita adu shede pa Signor Potira jeda away keto keda talu pokatino tokita awo inelo do pale owele yi ke mato yo talihi witane pokali de pa pale ole yi lenya tablone poe panyo tekli sikoneda amera pale ole yi lo basa kamato ke yo talihi do tigtinya le tatimu mu yo melo ye kisu tiolo do timi dokana yo tigsa ali ta poate do takama ta lo akutane do pakali ta pa le akama tho yo atalihi awe ne ne de pemi dokana pemi na ke do awe ne ne sa yo atakatui ne ka ke tho lu tho ta ta poate lo bo mi ta ta kikaso awe ne ka do tho to ka sa krita po no ta ku ta po ta ku ti no ta po ta pra ta sinyo to ta po ta pra sane ko tho we da no le ta di ta ya ta ti ta tro te ta pa alo ki ne lo mo ka sa ya sui ke pwe ko di ko no ade ti ta pa ta ke pa ke yo ta su e pa so se ta bli do ma lo me ba ko sa me ta ko ta ke ta ti mi ti ta di le ba sa ke ne do ta adi ne ke me to ka pho tho do ka du to yo a lo psu yo ta sinyo do yo ta li hi ni de ka ba ta ma tho ke yo pa ka li ta pa ke do ma tho ke lo su ke di to do pa ko ka li de ka do ni ba ke ta ta ku so do ku su ba su le ta ta ku so ta to ta lo ta ku ta po ta e ta ku ta so ta sui ata le ta po ta lo tu lo yo pu ke te da we ni Masada su pa ke le krisa mi ko ke pa yo age amen Hallelujah Krishna ta yataya tu